sistem pasal adu kene pasaran konjuru ya sistem berbon ya kecua johor berperbau ini kecil ngai offroad momentum hapo kecil lagi ini berperbau sabar jom ngai ka rogis hitoki hari ya berkobar. Ya kan ke klub ngilah sedang dah kajing ya kenduk lang katu kat nengut ki perlok ki bedon ya ki kali gypsy ki jeep ki bedon 4-wheel drive te habaning kong ngi don tang kum ke grup ke berit ka bangi ya drive keleng hadian katu house name arajar khatsan ngia da kawai ke jingmut ngia rai bangin seng no ya kawai ke klub ya ka bangin promote ya kan ka jingelak kai sports kabah penon kam dagi kali bedon 4-wheel drive deka sedang nang ta. Okay, hi. I'm Raju Rai and I'm from Gantok, state of Sikkim, and this is my first time here, like in this kind of off-road event. Like you always get to see all the YouTube videos and all, but this is the first time I've experienced with my own eyes, and I also participated in the stock category. So, if I can sum up it, like it's a lot of fun for me, learning phase. So. I didn't came with much expectation because this was the first time, so just I want to see actually and observe actually. So but everything was so well done. The categories, the segregation of the categories by the team Ahor and all and the team, and it was good. I mean, still enjoying. I hope it was for a few more days. 3 days is too short. Ini off-roading jadi ini compare lagi tidak kai. Doi kalau ni ni shock dia ini, ini PPT ni nama, ini PPT ini technology. Tapi mana mungkin competition, iwan dia bisa kemarin. Lalu kalau sudah tangan ini jadi tadi dekat track, seperti apa itu. Kalau bagi sekali bukan lain, sama komisi yang iwan. Ke ketika off-roading, dapat apa tanai. Kalau kita ingin menjadi video, tidak. Hati kita ingin berbuat tidak. Kalau kita bisa wait again, ham dekon again. Kumala kini hospital ni, ada nurse ni, ham ya jadi but iman sudah job dan dimendak again. Jadi kalau jadi kita kalau saya kunci keliru, bahwa pergi jaga kejulung video ni. Sebagai mengenai bawa kami
nilai yang produk ini nilai yang software itu ginong lekai. Lalu di produk mengalih gitu ini kawan saya jadi ya jadi nggak ramai. Dengan proses itu bagi kita kemudian jadi nggak harus. Nanti ini signature event menolong Pak ini. Jadi signature event juga pasti di Broadway. Bakal belum ada kalender di momen. Minta kieu di pipok kemudian kalau kieu non kieu memang pun suci non ilegal yang sudah bermantap jadi di dalam dari jangan dari competition ini ai jadi kalau kita ini kalau kita buat ini menunggu kali-kali jadi saya naik boleh jangan remember kalau orang baik boleh pipok kemudian hari ini sedang di belakang visualnya. It's a new experience every time mo. Ngemla araban ong kanlong kaju every year because the track is different. Every time we have to upgrade ourselves and our vehicles. It's a good thing. It's a learning curve for everybody. The thing about last year was they included semi-modified and stock kaju the category. The takadaw ka kam sukhi. But then this year part la pen mi the semi-modified la kam yahap ta. Buat boro, buat capability kali, buat ke track. Kalau challenging ni, setengah part. No, definitely it won't be the first and last because it's kind of addiction now. Na? So this time I came with now I realize I came with the wrong vehicle. I have a Bolero. So for me the 4x4 means just having a 4x4 was enough. But coming here now I know the real off-roading, how off-roading happens. So yeah, definitely next year, next event, maybe a new vehicle, not new vehicle, another vehicle, which gives more competitive edge for me because right now I think I'm at the bottom first. Yeah, definitely. Yeah, like it's now it has become an addiction kind of thing. Like I have so many ideas now. What to do, which vehicle to bring, and what modes to do. So yeah, like in one place I got to see all the mechanical things actually, and the practical, the routes they have made, the tracks they have created. So this gave me like crash course kind of thing in off-roading, because for me off-roading was totally different thing, and out here the real off-roading now I realize what is the real off-roading means. No, in Sikkim the off-roading culture is not there. So in Meghalaya only the music happens, adventure happens, so that's why I'm here. That's why I came to know about Ahor through my good friend. He's from Nongston. He's also part of the Ahor group. So that's why I came to know. Otherwise, I also didn't knew about this event happening. Yeah, full production is stock category, but not that that there is a sky is the limit category they have.
kane kelade kesenam kebasan. Ya kaba ngi penlong ya kum kini ki judging ya kai. Akabangi penlek competition ya ki kali ki baron 4-wheel drive. Bat kane kelong kesenam kebasan. Bat kane kesenam kebamentan nei. Kade kesenam kaba kham he ban ki weipat kisnam ki blalek. Bat kum ka klub ru ngila nang kiu. Kumbang yang promote ngila promote bat kala nang kiu hina ka wei ka por sa ka wei na wei snam how wei snam. Bat how snam ubaning kong ubangi ngilet ya le competition. Kade how snam arhajar khatnyau. Ya ka bang ngilet ya poko all India competition kaba penlong da kanika grade Mahindra Escape kabalong hapo Kerala. Te how to snam ngi danglong tangga klub kabarit bat kabarang kulung hakato kapor. Henrai ki kali jong ngiro kimpada day kiba laban ya compete bat ki. Henrai andangi poi hang tie. Dapat ki kali jong ngi sisa isen habang ipet ki kali jong kiwe ki competitors. Henrai andala poi ka game kabastenat kalong ba at the end of the day kahor kara ya ka prize number 1 Hosnam Arhajar Khatnyau kata kadega one of the biggest achievement ya ka ba kahor and the first year balik competition ngira ya ka first prize sa Kerala. Hakisnam ki baladap bat hadu menta ngisyamba man usnam ngila nang kiu step by step but kinong wan ya lek kai ki bawan ya compete hakani ka competition ru kilanang bon bat ka bas ngau tenat bat ka bai tenat kalong ba kini ki competitors haba ki wan ban ya compete kini ki track ki ba ki obstacles ke bangi penkrek mangi ki upgrade roi ki kali ki jongki na ko wei ka level sa ko wei ka level bat kumbang la keren mensuaru bangiru bangiyo i baki upgrade ki kali jongki ngiru ngi ai ka level ka ba nang kiu kham e na usnam sa usnam bat mentau usnam ngayo ka feedback na kini ki competitors ki ong ba ki snau tenat palat ki enjoy palat namar ba ka jing penkrek jongki kam sim lalong le no bagi track ki baki le kai ki dalong katkum ka jing penkrek jongki ki kali te ha ka jing le kai kindon ki ba job kindon ki ban rem ro nrai ka spirit ya ka jing i ya ka sports haki kadon bat kan omja te nga ya wer ya gitu ki badon ya kanika sab banyak kali ki 4x4 hakini ki off road bakin one banya compete haki competition ka bangi organize bat kum ka club ka bangi kwa menta ka bangi da trang kalong bangi kwa ban let compete hapo ka RFC ya ka bagi khot ka Rainforest Challenge ka bada ya ka international platform de kum ka club ho financially ngimdon henrai nginang persyang bat ngeniai trash tom bahakawai kesengi ngila ban penkrek gi kali jongi banleja compete internationally but ngas ngo komen bana kaliang jong ki department apa ke government ke office jong chief minister tourism sports ki kila yoi yakini program jongi bat kila kloi ban yarap yangi da kilong ibarit ne ibakrau kanu ro ngis ngongo bat ngi ai khublai yaki nadu chief minister jong ka Meghalaya. Thank you. Jadi kong mencoba ai beli lewa dan lor presiden jo ni kahar lewa federal dulu bat dulu di kelama di bawah presiden Allah bagi kata ini namun di khot lagi pada lewa kau dia kembali jo ni kat sini jo biani bila ini ada di khot lagi dari jo kahar dari kesogo tangga dibias lagi bawa dolar berada mereka dari orang dari orang boleh sudah untuk kata-kata kita yang berpikir tidak akan menjadi awal yang kalau orang boleh itu di Pakistan boleh itu boleh Pakistan bunyi gaya lajam jadi bagai orang itu yang boleh sana berani bersama di dalam turun begitu besar masih dia ada di ini saya jadi
Kita tahu negara ini. Kita lagi di Yang pelopor, yang kabur, wakil kebesaru, bandun kekelai, yang kekali juki, bakal melekai, hantu yang kekai berele, dengan budaya si, kendai nut, ini kita syumpata, aku berdunai keketinggi, budaya syukur. Nangan si hamru, ada si, nangan berapa mahal, diperhat, menginap susu-susu, pagkakamtam, mengikuat untuk diri iran, kebanangi, mengenai kebahagiaan, hanai iswa, isi pesan hariya, mengenai pesan hanis, mengikuat mengenai iran, mengenai kepak, juga program juga bulanan, kemudian ini kita masa, nang memberi susu, yang menapkan, mengarahkan, nanti dijelar. Ngakaman, nanti kisah nabi, dinamakan, dinamakan, merajakan, nagoman, nanti ahar, ngakaman, balasan senang, kan seorang kata kedua ini. Dengan apa, menjadi simbol, nama, nama, betul yang menunjuk, menunjukkan simbol, tangan kali, hulai itu, londor, Thank you.